Langpher constituency Bokulia Patua Klama Longta Karbi Autonomous Council CM Tuli Ramrong Hangapat Karcho. Difuta Guwahati Rong Sopia Son Talo ke Manchi Chingkrak Daklo. Dipurong Sopia Long Prime Minister Awas Yojana Urban Ahem Apan Men Kachitap Alo Keron Kicheng. Kardom Nili Karbi Birda Thanbang Semi-Sonaris Ronghangpi Non-Arjugta Birdang Tonpen Jakhong Nipai Kripo Arni Bokulia Patua Klama Longta Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuli Ramrong Hangapan Karcho Mai Kepadupon. Langpher constituency long lang Sumipi Block Mondor Committee BJP Atumpen Karbi Autonomous Council CM Tuli Ramrong Hanglapen Local MEC Ram Singh Timung Apan Karchupon Lawang So Karchupon Amailong Dipu MLA Sumrong Hang MEC Mongol Singh Timung Dorsing Rong Hanglapen Amar Singh Tiso Pendang Lok Pinangan Kitigiding Atum Chetong Dun. Difu Rong Sopia Longta Chuning Pen Guwahati Rong Sopia Ason Langkete Pangcheng Lo Kiram Tanganingkan Priya Club Meklip Lapen Difu Rong Sopi Along Langkete Kewang Ajok Penang An Hemrit Kulat Ahormu Hehu Tangbagbe Nahok Nang Ulo. Guwahati Rong Supi Anir Nagar along Langkang Longvera Son Dipu Rong Supi along ta Chuning Pen Langkete Kewang Pangcheng Tanglo Arvia Lang Kilia Horka Dure Langroy Langjeng Bithe Bitha Hemrit ke Kim Thebajok Dipu Rong Supi Non ke Guwahati Anil Nagar Ason Man Tanglo Langroy along le Kang Rai et Ajok Pining An ke Dipu Town Committee Atikup Dipu Golf Boys Higher Secondary School Patua Klam Hai Hui Adim Anta Langle Langlete Langat Hai Avelo Apor ke dohot Langroy Langjeng along Le Kaching Right Hub Atumapan Direct Rate Pulote Mokewang JRD Anke Dipu Rong Supi Pen Lang Arong Supi Manji Pusi Rong Supi Amekara Tumpen Ningje Pon Renti. Difu Rong Sopi along the Prime Minister Awas Yojana PMA Y Ahem Kikim Jiapan Jakong Kretrok CR Pen Men Kachitap Aloma te form Keron Pangcheng Pon Popusi Difu Town Committee Executive Engineer Pen Pachini. Difu Town Committee along Pangrum Pet Ward Kepdo Ward Tin along PMA Y Urban Ahem Rong Sopi Amekarapan Kipi Pon Jiapan Difu Town Committee Pen Toward Hopon Tanglo PMA Y Urban Ahem Apan Men Kachitap Arni Jakong Great Truck Arni Penjakong Inquira Truck Arni An Town Committee Sai Hemalong Apor Arni Patik Pon Tanglo Buta Town Committee Asai Pu Pen Perangke Apan Than Pachini Pon 2. Non Malom So Por Pandihina Parman Birdamo Ington Ponik Sinang. Karbi News Channel ay hinpanangit ng Hanang Pila at Practical the Talent Show. The Artist, Karbi traditional attire and its innovation. Jong sinang litong labangso a show long interested plate ladak screen long kipi a number along nang litong humri ignon. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akinang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la pentesiri alang hiti kulat along long pon ikji. Kang sirtang kejun alang tharwe alang teso alang kecu ajam tu tharmit aduk Telua Kreng Chitronola Ukthor Pen Chenglok Ongdung Hemalong akinang sot hormu long pon ikji. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি?
এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুতি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ Royal Enfield, Ishan Motors, Ward number 2 near CCI Limited, Dimapur Road, NH 39. Chandrapur, Bogazan 782480, District, Karbi Anglong, Assam. Dashwini classes Nogao. 26 selected out of 30 in JEE and CEE 2017. For dropper batch at Stadium Market, first floor, phone number 9864922277. 1 year engineering and medical coaching will start from 20th of June up to 5th July. Dihina Mopi Putot Birtalong Wangtulo Eastern Forest Range Bogazan Division Angkang Kuligang Along Aron Ray Akoila Kepangsom Kedamtang Chiklo John Plipo Aprang Malompen Lo Kuligang Irrigation Alang Teng Adung Arlong Truck Hum Inkoi Anbak Long Le Kiik Mate Koila Aron Ray Pen Kepangsom Rada Tum Teklong Pronglo La Soteng Sipini Kat News Perangke Pen Adim Humri Damsi Tekpon Long Karbi Anglong Arlo Nahokta Koila Gipur Ahukum Tote Sidala so Akoila Kona Kopuson Pensila Dak Puan Keong Akoila Kepang Somlong Popma Lasik Radatum Manghulo Lapen Kuligang Forest Beat Office Asanghe Madung Headle Lapuan Akoila Kepang Som Long Popma Lata Mathamini Alam Lapen Ingnam Raiko Matum Pini Arni Anta Kopuson Siketek Pon Long Le Detloma Mate Teglon Penta Ketek Long Le Asonsi Kache Krongma Laso Alam Ta Radatum Ingnam Raiko Matumapan Karju Pado Lasi Bogazan Ingnam Raiko Matumpen Laso Adim Humri Dampen Kedo Ana Koila Chipari Deng Ponjiapan Pachini Kuligang Long Pini Nitum Dakatek Ponlong Lake Dak Prai Huming Koi Sosi Aronre Koila Kanghu Niltum Tek Ponlong
kasi pini arni anta lapuson penang ajir giting pendak kibui pensi padolo bon tame bokajan forest atum kopson niom tong pini arni anta ke thek ponlong le dene la pongsu panghume me alam la kasi ini labangsu kat news channel la hin pen ai tum han paklang pon lo je la hai kupuson si ki claim long ma koma tum si ki claim ma la pen ku pie the si daki bui ber ma asubutha kelang tali phansi apu ko do phan chene lo bokajan pen ni anon terang kat news Jakong ni pai Krepo Arni West Karbi Anglong District Hamren Deputy Commissioner Asa Hemalong non kibangji pai pai chiklo ni pai Krepo Arni mate 15 August Arni mesen pen Catalan pon thekji aphan pura doan sai kam sai phua tumpen mai kepada pon Bangso Mayalong West Karbi Anglong District Deputy Commissioner Deepak Kumar Borua ADC Pratha Johori, Election Officer Devojit Borua, Additional SP, Elina Teron P, Baithalangso Local MLA Dr. Mansing Rong P, Lapen Kaprek, Saikam Saipatum, Chetongdut Rain Team. Pinpur me Nonapong 15 August Catalan Ponjia Hood, Karbi Anglong Autonomous Council Executive Member Atum Avi Pinpensi, Catalan Ponje Ang Ring Do. Athema Bangso Arnia Prang Karbi Anglong Autonomous Council along EMK Pek Ponje Ang Ring Avi Halapu Mailong Dr. Mansing Rong P MLA Baithalang Soy Hinpen Kejai Ponke Nona Pongke Pami Pon Sen Lapen Chelang Me Muchot Ason Klem Pon Thekason Te Mesenji Puta Jaitu Athema Nonke Hamren Subdivision Kalilo Bonta West Karbi Anglong District Lo Lapen Rada Tumta Bangso Katalaw Nalong Nang Kachirap Nang Kachitudun Chi Akinang Son Pinya Birta Bangke Lapon Skang Tonik Lo Langing Bom Thagat News Channel Tumi Thakmi Kurwang Tu